Kat kum ka kerwa khobor bapha na kaying ka sem jeng iba tiklu jirwa kilayo jing tip menta ka singi ka pratarik urisau ba iba tiklu jirwa imdon shu ha ka perthai la pinchisha ya ka met jeng I de iba walambok lingdo iba de iba haying jeng iba tiklu kumman chipin kin mau ba ka sau tarik risau ka khobor bas ngausi kala pura kaling kari India ba sau puwe ngut ki samla kiu lum tha kan thup ikinong hikai kila sharong hau tha balang teli kat ba kidang hiar na clear jong lum ba Draupadi ka danda Upadon Hakajala Uttarakhand. Uway nikita kisamla kiu lum tha ude uba tiklu jirwa lai pesan snem karta uba na lum paring udkhot jang ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering ka Association ya ubala Beijing lujing sep hakani ka jing kiu lum tha da ka Directorate of Sports and Youth Affairs jang ka Sarkar Meghalaya. Ikong indalin lingdo mar Shillong ikurim jung iba tiklu ilaithu bu kurim jung I lalich ka training la shibanai minta bala penyat da ka Nehru Institute of Mountaineering Uttarakhand Uttarakhand hakani ka jing sha rong hau tha ba ka yor arngut kinohi kai kinthai neklidi instructors kila du e ka jing im jong ki